wipatio kana muthenya waku ni wethiwa uyu wakwa ila ni saingisio yathika muthoche ndini wa kilungu cha ugiti muthenyani wa umuthi balani na wipatio kana ni withitwe wenera kutetheka kumana na unenania u ndini wa kilungu kitu cha ugiti nyeni twa Faith Mackenzie wa Mtunga nenda muthocha ndakitali abikira utukethia na tuendea na unenene wito muthenyani wa umuthi daktari. Asante nikota we musese wito wa mwana wa umuthi kwa masitwane wa Dr. Geoffrey Mutuma numete from Zambezi Hospital South Sea Nairobi na nika kunikirindini wa Kemri ana muno kunikira yolo wa cancer ku umuthi ni tunena muno yolo wa mathina la methite membo kwa wingi muno kwa saisa maitu na makulo maingi yolo wa kabo imubea na otono daktari wa weta muthenya umuthi twithwa twinenanisia yolo wa kabo kala katuma andu aingi mesio kwa stress na mundu maingi ginyo na depression na indi daktari tuelesie kabo kaita wani chao kabo no wawithire wipo kwa wingi muno na matukwano nitonete wipo kwa wingi na ukasitha atina tintina concern niki kabo kaingi wite muno tene andu mayona kabo lakini matukwano niko kwa andu ingi muno na kila kina thina mwingi muno ni ukwata ciana nini kabo muno kethwa kwa andu aima na matukwano kuna ciana nini muno ukasitha kana kena miaka 10 kana kena miaka kenda na kenikalo ni kabo na nikyo tapika nundu andu ingi makalo ni kabo ni wezaitha ni tapika muno kwacha na nimewe wina wo kwa ukasitha kabo ni kamikite very common na nimkolcha kwa liku nundu kabo ni lau sagithia ibuja kwina kitau tuita kitau chanda ila tumeta kwa peptic ulcer kana peptic ulcer disease na muno matukwano wita kwithia andu mena acid ningi and then wa ibuja mundu thithwa na acid nundu ni kana leuthiwa nesa kwa mina kuya leu kwa bikepu petha pe acid ningi muno na acid zini itethea cia kuthia ibu kuthia leu ndini webu lakini matuku maingi acid nyingi ba muno ukacethea ni yambia kuthiva ibu kana ni yambia kukosikala utita gastric erosions no kithia ibu yambia uthivika ukacethea ni yambia kitau na saingi kitau ni kinene ba na kitu ni kuya ibu kana kathiva ibu mpaka kitau chuka pothoka kabeta perforation of peptic ulcer nundu ibu ni takathangu na sithia ila yambia kuewa iza uketa kitau chutu ni chapothwa ibu that's kana amino ubodhwa ibu itu ito ale medical emergency nundu alewa mina kuguma lebuni wewa mothoku na acid la ibu ndine ja umala that's a serious disease na babikabu saithia ni bathuka muno no wa operate within a short time mundo tia now peptic ulcer kana kitau chanda ni ila withwa na acid nyingi muno na matukwano acid isu zingi ba muno nundu wa bacteria ila yiba kwa wingi matukwano tene thina ibo nundu during my practice kana during my training tasoma H pylori ta bacteria na kindred to ya mense na ndoinge it was not positive for them lakini matukwano H pylori is so common kana zipo kwa wingi kwa ndoinge muno either the positive in fact peptic ulcer disease kana H pylori peptic ulcer disease zipo kwa wingi na ndoinge onasiana nini tena siana yeye ana kabo nundu yeye ana H pylori lakini matukano kuna chana zina kabo na taithimo kisida sina H pylori na tailila ndino kisida sina kitau chanda ila which is very common nowadays now nela sio pani nangi yolo wa ulikangu yolo wa peptic ulcer disease kana ila mundu wetu anaenda kitau chanda na kina H pylori ila kitau chanda chetha kibo na chekala miaka 5 na with H pylori kibinduka katuka cancer yebu na hicho kitimi matukwano cancer yebu nizo cancer ila yingibete kwa wingi dini wake na ibo kwa wingi kwa andu ala middle age nundu andu ngime mena H pylori na ile kuitwa na ile kuboa na ile kala muno itwika cancer yebu because nicho kitimi cancer yebu yende yingibete muno dini wake na nundu H pylori na yende yingibete na
ciana nini mundu ethe munini na wine H pylori na ni yambia kuthiba ibu yaku ni yathiba ibu yaku lukiasa muno na after 5 years or 10 years i conferred by the time you are 30 years or 25 years or 40 years ugirwa na cancer ya ibu na cancer ya ibu otondo tizine kana yekala muno wimana kana winatho yekala muno wimana kana ku tiza bandakana wina cancer ya ibu imana the last stages nizo kuita cancer is very complicated. Now let us come back to stomach ulcers. Stomach ulcers ila mundu wethwa ena ketauchanda ethwa akiwa wo ba ulu nijo peta wakabo na mundu ethwa akiwa wo pepo methembele pe ala methwa na kabo kana mayera nebu ila mekiwanza kethia mundu eiwanza ni okuya kaboke na wo ne padu makuya ni wakaboka kambia nienda kuya nikana kaboe na wa ya kaibwa niki nundu wisa kwithia acid ni rengi bebu na thina kindu kingi ni acid they na ambia kutha in contact with kitau lirikana kana acid wira tho ebu na bai kitau wisa kwithia pendo kuigwa lakini kitau chetha wisa that utanaya wisa kwithia the acid is there na no ambia kuwa uyalwa na waya kana onya thiya kaboka ibwa kaboka la kangini wa mina kuya ni wo kwatwa ni kabo ko da mina kana ke ba ya ndi pa ya ibu idelele ne la mina kuya ila lewes labo we thiba kana we kuluta kataucho no ititia no kise da sai no ambia kuda wena kabo na be kabo kala katatu wisa kwithia ni wakoma no kiamka sana saa kenda walitwe nebu kana wena kabo sasa matuko mengi unya kiwo kana witabi kana watabika kaiboa that's a different but depend ya kita uchanda keba kana kita dini webu keba embake baulu kana ke bayandi the presentation is very different. Now mundu enda kita uchanda kana ena kabote kata the first thing no lazima tukudhime kana wena H pylori nundu edwa wena kita uchanda na unya acto kana kanya iya na wena H pylori kita uchanda kebwa nundu kita uchanda chuchu kana acid uzi yetu na H pylori no lazima tukunenga dawa da H pylori na H pylori nizi achaisa aingi ni mese kana wena H pylori unenga wa etawa H pylori kit kana H kit kana kana pylori kit it has so many times na hicho kitu wena kitu uchanda lazima unewa dawa itatu ni kana uite kita uchanda na ukite bacteria eboe nundu waita kita uchanda utaita bacteria ikaboa uisavitha una thina na hicho kitu na itatu ile ni antibiotics sia kuita bacteria kana H pylori na ya katatu ni ya kuita kita uchanda kwa dhanya chaboa hicho kitu andu ingi manuza acto ni kitu acto kana thia so ndeno nundu acto na thia reduce ya acid level wese acid ziko kubebya then we kwa onedwa wena kita uchanda na ilenge ikikara ni omeprazole ni asiaisa meto mesi omes kila mundu wese omes lakini ni yandu dukanywa omes kilunkiasa muno na ndukanywe thija kilunkiasa muno na ndukanywe acto kilunkiasa muno nundu isu ziko kutethia na hicho kitumi onandola matangaza dawa za maumivu kizidi muone daktari andu wengi manusa omes manywa thija na mainywa acto kilunkiasa muno wese ni mekala muno na kita uchanda matekuita H pylori na nicho kitumi ila mundu kita uchanda o kandu munenga dawa the first day nikana kwesa dawa antibiotics na my advice nowadays kana my experience kana andu ingi maibwawa ondo twanene mononge maibwawa ni kunengwa dawa cia ujana kanywa the best like sio kuita matukano H pylori kunengwa IV antibiotics negana ithikaite antibacteria ila jebu ndene ebo ya it's better uitite ukote unewa ndawa nono kutumia ando ingi megarana kaboki lungiasa muno nundu manyusa ndawa nakanywa and dawa cha kanywa they are not very effective na nicho kutumia mundu ena kabo na ena H pylori nunjo keza ni waitwa na asiwanesa na ando ala method na kitauchana kilungiasa muno pe test lateka apart from H pylori pe test ingiteka na muno teka endoscopy unenga mobila ukamelia
ukathibaye kuthinde ukathucica indi buya kuire nundu andu ingi cethia ni maitio muno kabo na ona wa muita ona munenga IV antibiotic tio bo muno tuchacha tukamana kita ukiliata na tuimya kasama bundini tithi uthima timana kasama ku kailiata nundu ibida ingi cethia kini kitau kila kitau pure kisa kini kitau na pe kitau na cancer anjo kutumi andu ala methitwe na H pylori kilungu na by progress kuma imbita acute gastritis akathi to chronic gastritis akathi chronic atrophic gastritis na akathi to cancer of the stomach na hizo kitu cha those are 4 stages tukamna mundu stage iba na andu ingi moka message ya cancer of the stomach kwa mundu ena kitau lakini ti kitau yu ichatuye cancer then tamana how to treat from there na hizo kitu matukwano wathi daktari na onurania mononge akwa ekwa endoscopy enda wikwa endoscopy nundu ni kukutaithia muno nitu mana kitau cha kuchanda kibikite ba na data mine it becomes very easy to kamana data H pylori kada data cancer because that's a major difference matuko maingi ila whether na H pylori na wena cancer of the stomach na cancer yebu no so say that taita cancer tikuita H pylori now njok to me endoscopy is very important endoscopy ni kusisa bunde ina tubia kasama redi matu mana in the pailia ku kitau chanda is a major problem kitau chanda kada woni chau be ne H pylori kila kingi na kimaana muno then wa acidity pesa ila wa telema wa kinu chanda ke that is acid in the stomach ila wa telema na hizo kitumi ila wekala wina maundu mioko thokwa ibu dinu akileko chako tumeta stress is a problem nundu ekakwithwa wina kitau chanda nundu wa H pylori ni kwera ni stress nicho kitumi ila mundu akana na thina ndini wa maisha ni make kana kinu kikunenga thina kilebinda ni kwithwa your acid goes up the up ni was there it is to have H pylori not H pylori you have got peptic ulcer because of high acid in the stomach nundu acid yingi ba muno ila withwa wina stress ningi muno na thini wa na thini ila tukusisia muno andu ala mena peptic ulcer disease itu sia kana na stress in your life na stress in life is normal nundu kila mundu wonda ena stress na stress is important pesindu ile chambe tukita stress and stretch nila we the extra mile wes kumea muno is ni stretch stretch is very important stretching in your life extra mile in your life is very important because that's what makes you to succeed in life lakini word stretch up to stress that's not good na matuko maingi yulwa stress ne kana nene muno itu tondakana yulwa stress is very important kamana and once you are stressed first know that you are stressed and that you accept itikileka na we stressed nondo adonge bwezaidha this stress lakini meko da kuleka if you are stressed is important ukamana kana peke nukiuthina ngone yakwa na lazima umane ni chao na mamna kumana umane first umane kana you are stressed chakele wimana kila kyo ku stress ni chao na cha katatu wimana indi solve that stress yourself we mwene na you andoing with akwithia they are stressed na might accept might kumana kana they are stressed chakele ni wizikila kyo ku stress lakini ndoenda kukisolve ndio kithinikia wenda wekala na chubu na nukizini chao ita approach avoidance na pia wakana in stress because you know you are stressed na ni wezela go stress ni chao na do see what to do it took to me taasya if you are stressed go for counseling is very important na counseling is very common tambia na normal counseling na nicho na akaingi mekala munombe wa ume mundu muka ena thina atawase mundu muko ngena mayambe ya kunena indi a stress we na indi mundu maingi vite na mainena kuzela you stress isuni siaoleka lakini mundu mekala kichwa ngumu stress yake sikala ewe kana ndawase mundu yake na hizo kutumiona most ladies they solve their problem like that na muno and this is very important kwa achaisa maito kila mundu bonde no kwenda counseling not necessarily counseling ila cha mediani ilenge ya professional counselor
ukazani wathi wa wethwa undakino gukuthinya ukamutabia ndikaze the man na through it professionally ukamana wa mana where is the issue is nundu stress kills na most people ala methwa na thina muno wakabona mathina langi wisa kwithia peumana na kindu utasolve pe kindu in life utasolve endo patie yeah tuge koselela kwasi okitheti na wakosa uthio mwo wandatikani nindu karimasa nitusioketheti